إبراهيم برو عندما دستي دانستاندنان جنيفي لقال منا كاك إبراهيم بخيراتي سرچاوي تصاغبن إيرو وبحثات شكر كاك إبراهيم و جفينا بي هرويل جنيفي با وجفين تشي بدنا برا حكومت دا تشي نابا يعني روشة ضوية يا جفينين دانستاندنان ويتشبن دستي دانستاندنان بركات البخين يعني شخوا دمك دريج دانستاندن دناف ما ورجيم تشينبو يعني كوميتا دانستاندنه جز 2017 كومبون دناف ما ورجيم تشينبو تاني كوميتا دستوري چند كومبون كرن لأوجي 2 ساله كومبون تشينبون أنها إما أن حردمها كومبونا كي قوي اعتيادي لجنيف دكن کاری خو بردوام دکن و تایبت وی جواتی هنکی يعني تشتنها بون لسر نزيك بونا ولات عربي نزيك بونا هند دولة أوروبي هنك دامستاندني تركي برجيم سوريا أبي أهشت هنكي أم لفجرك لفان كاري خو نريني خو بكن كابيش روج و تشاو كاربن استراتيجيك دفيقنا رجبو فيقنا غابي أم كاربن دينن لي حطانها او رومشتنك دناب ما رژیم ده تبريات بينها تيستندن تفجي يعني دو نونريناف دولتي غير بيدرسون قوت از هول خددم يعني كي از روساجيت بينم رژیم جيت بينم تركاجيت بينم سعوديا جيت بينم حب ولاتات بينم دا امكاربن كومبونه كي جبو كوميتا دستوري تشيكن روسيا هنك سوزدانه كاربن جيكي نشان بكن جبوي كاربن رژیم بينن وان رومشني كوميتا دستوري چما ناي آلية حكومة سوريا سبب چيا كو بشتاري جوينا ناب يعني چما دانستاندن راوستيان كاك إبراهيم براستي جبر چند سال داوي هنكي بشتي شر اوكرانيا تشيبو انا في دمجي دكي نزيكا سالك شر غزة تشيب ريجيم دخوازه دانستاندني بدولة اربكي بدقولي ند بن چارديريان اف دولتي ده وقت بن چارديريان اف دولتي ربكي زانه ايرو ده عنوان هنه ريجيم و اوبوزيسيون و اف كوميتا ما يا دانستاندني نونارتيا خلق سوري جاليه اوبوزيسيون الدكي ريجيم دبينه ولات عربه او درباسي كومكارا عربي كرنا انها حش دولة أوروبية نارينا كوان هي يعني هن دولة سركتنا ودنا وك إيطاليا وك نمسا دبينين قدام ستندنا بريجيم ربكن هنكي بهرتنا السياسة يقاخن هروهاجي أو دام ستندنا بحث دبنا في تركيا وريجيم ده ريجيم هرج مصلحته ويه دريج بكي وتاني بدولة دام ستندنا بكي مشكلة خو بدولة أرچار سر بكي دوی گاوید بینه گت پیوستی تنه گ عالیه اپوزیسیون رونه لیتشتا باش گحطانها افولات قدام استندني جيت كنت هيك اليوم ابو رهن شيء عربي بين تركيا بين اوروبا بين تفدي جيت بيجن دام استندني ما بريجيم رجي لسر بيك انينا حمو خالين بريارانا في دولتي دو بين شاره تاوی گامزانن جه دسپیکی جی ایرادا ناف دولتی گلکی جبو وینا کار نکردی. كاك إبراهيم وروجه من هفبينا كوزير دروية تركيا هاكام فيدان تماشا کرد دبيجه او جبو اوبوزيسيون پیشنیار دکه كو ادي لقل حكومت دست به دانستاندنان بکن يعني تجي اندام كوميتايا يعني دستيا دانستاندناري بفرمي داخوازك جواهاتيا کرنج آلية تركيا و كو ادي نزیکی حکومت ببن و پرسکریکات نافبر خود چهار سر بکن؟ نه حطانها نه تركيا نه ولات كيدن يعني يان أوروبي يان أمريكي يان حتى ولات عربي نقوتي خنيزيك بكن أم وان تبينن أم دوزا ديتنال وان تكن أم جوان دخوازن قديتن وان نلسر يعني تشتين دوزا ملتي سوري به او جي سوزا ددن جوي نل دربي برياري ناف دولتي دامستندني بكن لي امزان جي برجون دي حرولاتكي وهنك زحمتي انها تفيقهم بنا مد تشتي سركه جي بنابري سوري لولات در دورا سوريا حتى لاوروبا لتركيا راستي هن تشتين خرابتين تشتين نجات برستيتين او دبن ديار يعني
دولتên derdorê jî û yên derve jî baş meselê penaberê Sûrî dibînin barekî giran e. Ji bo wê jî dixwazin hema bi çi rengî bê heger nikaribin penabera vegerînin jî rê li ber penaberên nûh bigirin. Ji ber dibînin piştî 13 sala yani gor dîrasatê navdestê wan de dibînin her xelkekî Sûrî çil êl devera rejîmê bê yel îdara zatî bê yel aliyê çekdarê opozisyonê bin hemû çavê wan li derveyî dixwazin derkevin derve êdî ew imkanatê van dewleta jî nemane piştî gelek penaber ji deverin taybet ji Ukrayna ketin Ewropa de. بله خواست ویجی بزانم نزدیکبوونا سووری و ترکیه و احتمالا که مزنه دمک نزدیک ده وزیرین درو این وان ولاتان دبک العراق بجوین بحثا دانستاندن یعنی جوینات نوبر اردوغان و اسد ده تکرن من خواست ویج تفهم بکم نزدیکبوونا وان و زرار نگینه وکاک ابراهیم بێگومان ئانا نێزیکبوونا کیژان وڵاتی گبرێژیمێر چێ دەبێ هەنێک مەترسی چێ دەکێ لێ ئەمزانن مەسەلەی تورکیا دو تشتê wênî sereke hene û bahoriya min de herdû jî Sûriya nikar pêk bîne. Yani Bişar el-Esed ne ceddî wextê dibêje bere Tirkiya ji erdê me derkeve ne dixwaze ew erd lê vegere ne dixwaze ew milletê wî erdî lê vegere 5 milyon xelk li wê devera îro opozisyona Sûrî girêdayî Tirkiya ve 5 milyon insan li wirêst 3-4 milyon insan li Tirkiyeyê Bişar el-Esed naxwaze ew kesana vegerin devera wî. A dijî yani Tirkiya tiştekî dinî sereke ji xêrî a penabera dixwaze hinekî li ser xwe sivik bike yani dibin navê emnê xwe yî netewî de şerê PKK de û ew de ew jî ne destê rejîmê de yî gikaribe bide Tirkiya. Ji ber wilo jî em dibînin ji aliyê rejîma Sûrî de sarbûnek heye ew dîtin çê nebin. Lê diyar e Tirkiya jî hin ji bo problemên yani hundirî ji aliyê opozisyonê de dihêlin givan nerîna bidin êwan ew amade ne danûstandinê bikin û van di tiştê sereke bi rejîma Sûriye re çareser bikin. Yani hûn xemeweyekê naxwin sibe Erdogan û Esed bicivin û mesela cihil we teng bibe yan jî hinek gotin hinek daxwaz li ser we werin ferz kirin? Bi taybet em wek yani komîta danûstandinê aliyên siyasî em nabînin ku wê zehmetî gelek ji bo me çê bibe. Ji ber bi taybet jî ana yani ême em yani meqerê me yî sereke li Cinêfeyê danûstandinê me rûniştinê me kombûnê me li Cinêfê çê dibin. Heta niha jî nûnerê navdewletî bi karê xwe ra dibe. Em nizanin heger yani piştî meha niha yani aliyên navdewletî ka rûniştinê Cemîyet Umûmiyê de wê bêhtir ihtimamê bidin rewşa Sûrî ya wê kêmtir bibe ew tesîrê li me dike. Lê dewlet yani Siûdiyê jî danûstandin kir, Behrên jî kir, İmarat jî kir ew tesîra mezin li opozisyona siyasî nekir. Mala te ava. Gelekî spas İbrahim biro endamê desteya danûstandinan ji Cinêfê.